بینندگان عزیز السلام علیکم. برنامه اطلاعاتی خبر 24 از تلویزیون سامان منظورتان می‌گردانیم. امروز دوشنبه 26 می سال 2020 در استودیو با شما لقمان جوراєв. اینک در برنامه تماشا کنید. کمک نوبتی جمهوری ازبکستان به تاجیکستان، تشکیل و ادامه کارهای پاککاری در شهر خوجند، بازیافت‌های نو باستانشناسان کشور، احتمال جاری شدن جریمه برای نقاب نداشتن در کوچه، در بازداشتگاه کیف کامراهای پولکی دارای شرایط بهتر شده پیدا شدند. بینندگان عزیز درباره این و دیگر خبرها طی چند دقیقه برایتان معلومات مختصر خواهیم داد. صبح امروز در همکاری با جانب روسیه 162 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان که طی چند ماه اخیر در مرکزهای نگهداری موقتی شهروندان خارجی فدراسیون روسیه قرار داشتند با پرواز مخصوص هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی از یکاترینبورگ و دوشنبه برگردانیده شدند. در این باره اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد با پرواز مذکور اینچنین دو جسد هموطنان ما جهت خاکسپاری در تاجیکستان انتقال داده شد. طور اگنتی ملی تاجیکستان خاور با استناد به سفارت تاجیکستان در روسیه خبر می‌دهد از این دولت در مرحله اول به برگردانیدن شهروندان جمهوری تاجیکستان که در مرکزهای نگهداری موقتی شهروندان خارجی فدراسیون روسیه طی 3 ماه اخیر قرار دارند تمرکز کرده شدند. در این راستا طی روزهای اخیر و دوام هفته جاری در موافقه با مقامات روسیه همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که در مرکزهای نگهداری موقتی ماندند به وطن برگردانیده می شوند. ادامه برنامه با سپارش پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به دوشنبه کمک نوبتی بشردوستانه‌ای که وزنش از 24 تن عبارت بود به کشور فرستاده شد. این دفعه کمک‌های بشردوستان از مواد طبی اساساً آنتیبیوتیک‌ها عبارت بود. کمک نوبتی بشردوستانی ازبکستان به تاجیکستان با سپارش پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به دوشنبه کمک نوبتی به شهردارستان فرستاده شد. کمک وزنش 24 تن این دفعه از مواد طبی اساساً آنتیبیوتیکا عبارت است. کمک از حکومت ازبکستان به دوشنبه رسیده به اختیار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی پایتخت سپرده شد. خبر داد به از پلوس یک منبع از دستگاه رئیس شهر دوشنبه. با گفته منبع رئیس پایتخت رستم امامعلی به ساختارهای مربوطه شهر دستور داده است که استفاده مواد طبی دسترس شده موافق تعیینات و بی‌پول برای معالجه سرایت یافتگان از کرونا ویروس قطعاً نظارت شود. ضمناً ذکر شد که همه مواد طبی به صفت کمک فرستاده شده در کارخانه مشترک ازبکستان و بریتانیای کبیر، کارخانه مشترک جمعیت داروی مسئولیتش محدود سمرقند انگلند اکو مدیکال استحصال شده است. یادرس می‌کنیم که 9 اپریل ازبکستان به تاجیکستان 18 واگن با مواد طبی و محصولات غذایی فرستاد. با دستور پرزیدنت همسایه کشور روز 8 می گروهی عبارت از 8 نفر طبیبان ویروس شناس ازبکستان به تاجیکستان آمده. اینچنین با همین هواپیما 10 تن تجهیزات طبی از جمله 10 دستگاه نفسدهی صنعی فرستاده شد. روز 9 می از ازبکستان به تاجیکستان 144 کانتینر طبی برای درمانگاه سیاری موقت فرستاده شد که در قلمروی ورزشگاه بافنده در شهر دوشنبه ساخته شد. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. حکومت ازبکستان پس از گذشت 3 هفته باز واردات سمنت را به جمهوری از خارج کشور اجازه داد. پیشنهاد وزارت رشد اقتصاد و کاهش کمبزاعتی، وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجی، وزارت ساختمان و اساسیاسیون اوزپرومسترویماتریال درباره از 25 می برقرار کردن واردات محصولات سمنتی معقول دانسته شد. گفته می شود در قرار روز 22 می قبول شده دیوان وزیران
ӯзбекистон манъи воридоти ин навъи масолиҳи сохтмон аз 1 май то 31 декабри соли 2020 бо қарори охирини моҳи апрел қабулшудаи Девони вазирони ин кишвар ҷорӣ гардида буд. Дар ҳамин ҳол дар ин санади мазкур зикр гардида буд, ки вазорати рушди иқтисод ва коҳиши камбизоитӣ дар сурати зарурат бо назардошти вазъ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин ҷараёни панҷшавии коронавирус дар ҷумҳурӣ метавонад пеш аз муҳлат қатъ шудани ин маҳдудиятро пешниҳод намояд. Қобили зикр аст, ки Ӯзбекистон харидории асосии сементи дар Тоҷикистон истеҳсолшуда ба шумор меравад. Тибқи маълумоти Вазорати саноати ҷумҳурӣ, соли 2019 аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон ҳудуди 900 000 тонна семент содирот шудааст. ин нишондиҳандаи чоряки содирот аз ҳаҷми умумии сементи ба хориҷи кишвар содиротшудаи корхонаҳои Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Даромад аз фурӯши ин навъи масолиҳи сохтмон ба кишвари ҳамсоя ба зиёда аз $50 миллион баробар аст. дар ин бора оҷонсии иттилоъоти Азия Плюс хабар додааст. бинандагони азиз, барномаи иттилооти хабар 24-ро идома медиҳем. тибқи дастуру супоришҳои ситоди шаҳрӣ ва вилоятӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 ҳамарӯза дар қаламрави шаҳри Хуҷанд корҳои поккорӣ бо суръат идома дорад. гузориши барнома дар ин хусус омода шудааст. طبق دستور سپارش‌های ستاد شهری و ولایتی آید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا کووید 19 همه‌روزه از جانب کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند با جلب دیگر واحد و ساختارهای شهرداری در قلمرو شهر با یاری تکنیکی مخصوص کارهای پاککاری تشکیل و گزارنده شده است که در آن بیشتر از محلول گیپاکلورید استفاده می‌گردد. این تدبیر از جانب ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر از جمله خدمات آتش‌نشانی، شعبه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، بازرسی دولتی اتومبیلی با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سرایتی و تأمین سالمی شهروندان راه اندازی گردیده، نخست آن در جای‌های جمع‌شوی آدمان، کوچه و خیابان، موضع‌های فراغتی، ایستگاه‌های نقلیاتی و غیره گذرانده شده‌اند. این نوبت کارهای تمیزگردانی در کوچه اسماعیل سامانی، محله‌های بافنده، سبزار، چهارچراغ، خوجند، توتی کلان، شرق، بناهای بلند آشانی شهروندان، قبرستان‌ها و غیره عملی کرده شدند. هنگام راه اندازی کارهای بهداشتی از جانب ساختارهای شهرداری درباره رعایت قاعده‌های بهداشت، بیشتر خود را باید از این ویروس خطرناک دور نگاه داشت. درباره قاعده‌های پوشیدن نقاب، شستشوی دست و روی و غیره صحبت‌های مفید انجام داده شدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و توجه شهروندان می‌رساند که با مقصد پیشگیری از بیماری کرونا ساکنان شهر را ضرور است که از هر وقت دیده در تازه و آزاده نگاه داشتن منزل زیست و رعایت گیگین شخصی مسئولیتی بلند احساس نمایند و تا به اعتدال آمدن وضع در خانه نشینند. бинандагони азиз, идомаи барнома. як гурӯҳ вакилони палатаи поёни парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд, ки ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии кишвар тасҳеҳ ворид карда шавад. табри ба оҷонсии иттилооти Азия Плюс як манбаъ аз маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурӣ хабар дод. мувофиқи ин ташаббуси вакилон барои риоя накардан ба истилоҳ реҷаи ниқобпӯшӣ ҷарима ҷорӣ кардан зарур аст. вакилон бо сабаби дар кишвар на аз ҷониби ҳама риоя шудани қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба ҳатман ниқоб доштан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, марказҳои савдо ва нақлиёт ин масъаларо ба миён гузоштанд, қайд кард манбаъ. айни замон кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо шахсоне ки бе ниқоб гаштугузор мекунанд танҳо суҳбат гузаронида онҳоро огоҳ мекунанд. гурӯҳи вакилони мардумӣ ҳамчунин пешниҳод намуданд, ки талаботи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар бахши риояи қоида ва меъёрҳои санитаривию гигиенӣ
و سانیتاری و اپیدمیولوژی نیز پرزورتر کرده شود. عین زمان برای رعایت نشدن این معیارها با مبلغی از 116 تا 290 سومانی جریمه پیش بینی شده است. وکیلان بالا بردن حجم این جریمه را به مبلغی از 174 تا 406 سومانی پیشنهاد میکنند. وابسته به پاندمی در تاجیکستان رسما карантин اعلام نشده، لیکن روز اولی اعلان حالت‌های اولی آشکار شدن سیرویت در کشور ستاد جمهوری پیشگیری پنجشنبه پاندمی کووید 19 قرار کرد که پوشیدن نقاب‌های طبی برای همه شهروندان کشور حتمی است. ادامه برنامه. با وجود وضع مرکب اپیدمیکی در کشور گفتگوهای باستانشناسی ادامه دارد. کارمندان آثارخانه ملی کشور در خرابه‌های شهر باستانی حلقه‌جر بازیافت‌ها، دفن‌ها، منزل‌ها، کوزه‌ها با آرایش‌ها و اینچنین تنگه‌ها را یافتند. گزارش برنامه در این خصوص. با وجود وضع مرکب اپیدمیکی در کشور گفتگوهای باستانشناسی ادامه دارند. کارمندان آثارخانه ملی کشور در خرابه‌های شهر باستانی حلقه‌جر بازیافت‌ها، دفن‌ها، منزل‌ها، کوزه‌ها با آرایش‌ها و اینچنین تنگه‌ها یافتند. این کوزه باری اول در 2000 سال تازه کرده می‌شود. دریافت یک ارتفاکت کلی کوشان در مجموع موفقیت نادر برای باستانشناسان میباشد. میرالی کریمدادов راهبر یکی از گروه‌های عالمان با افتخار نشان می‌دهد که کشف‌ها، تنگه‌ها، جواهرات طلایی و تمام خانه‌ها همگی 5 حجره را کوفتیم و در هر یکی ما چیزی عجایبی را می‌یابیم. دو بنا به دوره‌های گوناگون تعلق دارند. یکی اشون بالای دیگر ساخته شده است. خانه‌ها از خشت گیل ساخته شده، در بعضی بیناها دیوارها و پل‌ها با الباستر شسته شده‌اند. این برای محافظت خانه از حشرات لازم بود، میگوید باستانشناس میرالی کریمدادов. در بازیافت‌های دیگری بنظیر یکچند قبرها هستند. بعضی قبرها در کوه‌ها، دیگران در همواری پیدا شدند و در این قبرها اشیای شخصی و جواهرات پیدا کردند. اکنون عالمان میتوانند انعنه‌ها و رسم و آیین‌های آدمانی در این منطقه بوده را بهتر درک کنند. در یکی از قبرها در نزد جایهای باقی مانده زن ما یک حلقه، مهتاب و آینه برنجی را یافتیم. در آن روزها مردم باور میکردند که انسان پس از مرگ تولد می شود و از این رو تمام دارایی او باید با او باشد، گفت راهبر اکسپدیسیون فرخ صفویف. همه ارتفاکت‌ها به عصرهای 1 و 3 دورانی ما تعلق دارند. سپس امپرای کوشان در قلمرو تاجیکستان معاصر جایگیر بود. شهر قدیمی حلقه‌جر در جنوب کشور یکی از مهمترین جایهای باستانشناسی میباشد. حدود این مجسمه 30 گکتار را تشکیل میدهد و هر یک زمین اینجا با تاریخ لذیذ است. آن در زمان شوروی نیز آموخته شده بود، ولی به تکرسی بدون اهمیت مخصوص. حالا اکسپدیسیون ما به بسیار سوالها درباره فرهنگ ما آن روزها پاسخ داده است. ما فهمیدیم که زندگی چگونه انعنه و رسم و آیین‌ها دارد، گفت دیرکتور آثارخانه ملی تاجیکستان عبدالولی شریف زاده. این پنجمین اکسپدیسیون حلقه‌جر. باستانشناسان کاری خود را در اینجا یک ماه پیش آغاز کردند. این با همکاری زیچ با مقامات محلی امکان پذیر گردید. کارها در 5 نقطه انجام داده می شود. عالمان همه بازیافت‌ها را با دقت می‌آموزند. پس از تحلیل لابراتوری این اکسپونات‌ها کلکسی آثارخانه ملی را پوره می‌کند. آثارخانه ملی تاجیکستان سال 1934 تأسیس یافته است. به نزدیکی آثارخانه ملی به 10 موزه بهترین روسیه و اتحاد دولت‌های مستقل داخل خواهد شد. ادامه برنامه. کارخانه خشتبراری جمعیت داروی مسئولیتش محدودی کار واقع در شهر چرپانوی ولایت نوسیبیرسک فدراسیون روسیه شهروندان تاجیکستان را به کار دعوت می‌کند. در این باره با آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس کاتب مطبوعات نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه ابراهیم احمدов خبر داد. کارخانه به درست کردن حجت‌های کارگران، با خوابگاه تأمین کردن آنها و منتظم پرداخت کردن معاش آماده است. به گفته احمدov در درخواست رسمی رهبریت کارخانه درباره جلب کارگران از حساب شهروندان تاجیکستان قید می شود که عین زمان کارخانه به نزدیک 60 کارگری کسب‌های گوناگون استحصال خشت نیاز دارد. در درخواست ذکر شده است که در قلمرو کارخانه خوابگاه با تمام شرایط ضروری، استراحت و زندگی موجود است.
дуруст кардани расмиёти ҳуҷҷатҳо барои кор аз ҳисоби корхона амалӣ шуда, лекин маблағи хароҷоти сарфшуда барои он дар муддати 6 моҳи минбаъда боздошт мешавад, қайд мешавад дар дархост. Дар ин бора оҷонсии иттилоотии Азия плюс хабар додааст. мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. дар боздоштгоҳҳои Киев камераҳои пулакии дорои шароити беҳтаршуда пайдо шуданд. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз намури барнома ошно гардед. дар боздоштгоҳи Киев камераҳои пулакии дорои шароити беҳтаршуда пайдо шуданд. бо телевизор, душ ва микроволновка. Як моҳ барои бароҳат гузаронидан $450 пардохт бояд кард. дар ҳудуди он якчанд биноҳо мавҷуданд. ин масалан дар асри 19 сохта шудааст. бино аллакай 160 сола аст. дар деворҳои харобшудаи рангоранг, қолаб дар ҳама ҷой намӣ. ба ҷои ҳоҷатхона дар ошёна сӯрох мавҷуд аст. баъзеи шахсони ҳабсшуда чандин сол дар маҳбасанд, дар ҳоле ки парвандаи ҷиноии онҳо баррасӣ мешавад. суд давом мекунад ва аз ҳукм шикоят бурда мешавад. Вадим Дую нимсол аст ки дар ин ҷо интизори ҳукми дуздӣ аст. ҳамроҳи ӯ дар камера боз 11 нафари дигар. ин аввалин изолятор барои ӯ нест. вай мегӯяд ки дар охири солҳои 90 дар Днепропетровск ин вазъ бадтар буд. ман соли 1998 нишастам. дар камера 80 нафар буданд. камераҳои пулакӣ ки дар аввали моҳи май вазири адлияи Украина Денис нақл карда буд, Малюка ки дар бинои алоҳида таъмиршуда ҷойгир аст. як моҳ пеш дар ин ҳуҷраҳо катҳо буданд ва онҳо барои 6 нафар пешбинӣ шуда буданд. ҳоло ҳамагӣ 4 кат мавҷуд аст ки ҳар яки онҳо алоҳида ҳастанд. илова бар ин мизу курсиҳои назди кат, шикаф ва ҳаммом бо дарвоза мавҷуданд. дуруст аст ки то ҳол кабинаи душ мавҷуд нест, аммо дар ин ҷо яхдон, радиорелек, хӯрокҳо ва ҳатто телевизор мавҷуданд ки нархи тасаллӣ аз шумории рӯзҳо вобаста аст. $75 дар як рӯз, $300 дар як ҳафта, $450 дар як моҳ. қаблан дар таваққуфгоҳи пешакӣ шароити випро низ ба даст овардан мумкин буд, аммо ғайриқонунӣ. камераҳои бо кондитсионер, телевизорҳо ва душҳо борҳо ба хабар ворид шуда буданд. вазорати адлия мегӯяд пуле ки аз фурӯши бароҳат дар зиндон ба даст меоянд барои таъмири ҳуҷраҳои дигар сарф хоҳад шуд, аммо дар ҳоле ки барои камераҳои мукаммал талабот вуҷуд надорад, онҳо холӣ мебошанд. мақомоти олмон ҳамаи даъвоҳо алайҳи Volkswagen-ро ҳамчун як қисми ҷанҷол бо баҳогузории пасти маълумот дар бораи партовҳои зарарноки мошинҳо ҳаллу фасл карданд. суди олии замин дар Британвик эълон кард ки раванди бекоркунӣ ба анҷом расидааст, зеро Ассотсиатсияи марказҳои ҳимояи истеъмолгарони Германия даъвои худро бозпас гирифт. Volkswagen ба 235 000 соҳибони мошин дар Олмон ҷуброн пардохт мекунад. маблағи умумии пардохт 750 миллион евро хоҳад буд ки 17 000 шаҳрванд парванда боз тафтиш мешаванд. тақрибан 90% соҳибони мошинҳое ки аз муҳаррики дизелӣ зарар диданд гуфтанд ки ҷуброн мехоҳанд. онҳо аз 1350 то 6250 евро пардохт мешаванд, вобаста ба соли истеҳсол ва модели мошин. мушкилот бо нигаронии Volkswagen моҳи сентябри соли 2015 вақте маълум шуд ки беш аз 11 миллион автомобилҳои дизелӣ дар саросари ҷаҳон бо нармафзор муҷаҳҳаз шудааст ки ҳангоми санҷишҳо миқдори газҳои зарарнок аз ҷумла оксиди нитроген ки даҳҳо маротиба ба ҳаво партофта мешаванд кам карда шудааст. ҳангоми санҷиш дар профили гардиши давраи NEDS аврупоӣ Volkswagen эътироф кард ки партовҳо ҳангоми фурӯши мошинҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Аврупо ба қадри кофӣ кам карда шудааст. маълум шуд ки барномаҳои қалбакӣ ба мошинҳои бо муҳаррики дизелӣ TDI серияҳои EA 188, 189 ва 288 ки дар солҳои 2008-2015 истеҳсол шуданд насб карда шудааст. аз ҷумла дар моделҳои Golf насли 6, Passat насли 7, Tiguan, Jetta ва Audi A3 гурӯҳи тадқиқотӣ аз донишгоҳи Вирҷинияи ғарбӣ ки таркиби газҳои партовро ҳангоми рондани BMW X5 VY Jetta ва VY Passat чен кардааст. меъёри изофаи партови ин мошинҳоро пайдо кард. ин ҷанҷол аллакай ба ширкат ба маблағи 30 миллиард евро расидааст. дар ҷануби Қазоқистон ба назорати малахҳо сар карданд. хадамоти безараргардонӣ ба пуррагӣ омода карда шудааст. нақшаҳо барои хароб кардани ҳашарот маблағи назаррас мебошанд. малахҳо тавассути навигатори GPS ва тракерҳо кофта мешаванд. қисмати зиёди ҳашарот дар вилоятҳои Ҷамбул ва Талас ҷамъ омада буданд. он ҷо 18 мошин ва 4 ҳавопаймо барои назорати малахҳо истифода мешаванд. зиёд аз 60 нафар иштирок мекунанд. имсол барои нобуд кардани малахҳо дар ҷануби Қазоқистон қариб $140,000 ҷудо карда шудааст. дар
маҷмӯъ имсол мувофиқи пешгӯиҳо 69338 гектарро ба нақша гирифтаем. мувофиқи малахи Марокаш 6778 гектар, барои малахҳои итолиёвӣ мо 40350 гектар, барои малахҳои осиё 17200 гектарро ба нақша гирифтаем. ҳоло беш аз 80% коркард ба анҷом расидааст, гуфт Нурби Ҷигитеков, сардори назорати ҳудудии вилояти Ҷамбил. дар дигар минтақаҳои Қазоқистон пас аз муайян шудани хуруҷи зараррасонҳо коркарди кимиёӣ оғоз хоҳад шуд. тадқиқотҳои муштарак дар минтақаҳои назди сарҳади Русия, Чин ва Ӯзбекистон гузаронида мешаванд. чӣ тавре ки дар мактабҳои кемераваи рақами 37 эҳсосот дар тамоми кишвар муаллимонро пахш кардааст. соатҳои хатм танҳо бо ин роҳ гузаштанд онлайн, аммо эҳсосоти воқеӣ низ дар экран роҳ ёфтанд. хароҷоти формати видеое ки ҳама аз худ карданд, чӣ тавре ки мегӯянд дар роҳанд. ҷамъомадҳои хонагӣ дар компютер ва смартфонҳо он қадар гарм набуданд. пахш аз сайти вазорати маориф. субҳи марафони табрикот, флешмоб, ҳикояҳои донишҷӯён ва устодон баргузор шуданд. дар Кемерава занги охир дар мактаби холӣ барои пахши онлайн садо дод. хонандаи синфи якум Вероника идора мекард. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам аз ҷониби кормандони шӯъбаи иттилооти омода ва манзуратон гардонидем. дар ҳамин ҷо то рӯзи дигар бо ҳар яки шумо худоҳофизӣ мекунем. ҳар тан сеҳату хона обод бошед.